koto Eriamunos kana president ngesabui kenye keporoto ikamna rakede tosomae lokaikie luteso koto makwapuoko na ko Uganda ebalebe itopolo uta ngesi tonikari kanyeuni kedata goro bon ngesi kwanadolo kina ngesi karakaisa kanyara lukanyare erae tungananle kupop kobu dailip imuroko luka dekis ai swamanari nepepe kedengunulu itolomete ikielu teso lwegitigita teterepedorete ai morikiki na kese omisho kosodeta domun ata goronwa joka kanwe ngara kineti tunga ai tangale unade kasine inwegitigita kobu itogo gongebe kareicha manarosi muroko lwa dekis kedi muroko lu teso kosodete ai tori ata goroit Toma ingichi ne polonoi owanyuti daibe epedora swame jok ebe chamakini odo kiakana tango na itosoma okoto makwapo kono Uganda keda kwapsina cheda president nyesida abuilipi imurokolu aireror eponele ja raisi sianakin koto mosomero ilo egitigita tetere konyete pedoro adapana kina chowa na isisi atari duwe ilu akirono aitolomikie luata goro Honorable Dr. Monica Msenero ebongo kine president ngesida abui shalamiki ngesi kanwai tarauni Uganda akwapuna isinga renit aitosome Sayans tepekwa na ipedora adumun ikielwe egitigita luata goro lisoma utosingu nuka Sayans Dr. Msenero ngesa bui laira ebelo singesa tupaki ningunwe chora ke president kosoda ilipinyes ai ngaraki na okakwap adukunun ai boisho nui tete monoreri kielu nui yataki na koto makwap walk